السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقلاء أربعة. نمني عقليك أبو هيون ما تجتشون نما أفرجد من ترك الدنيا قبل أن تتركه نما جرو دنيا تنريس جدا أسو إسين إسان ديفن قاف دوتي نما بروت تفيد مقابينك إني لما فا ومن بنى قبره قبل أن يدخله نما قبري إساء إجارته جدا قبري خير كإجارة جتشو biyyee firatu siiqota kasin beeynillee biyyee qabrii keessaa siiqota wayta gadi seente ammootu kasi biratti hafu dalagaateeti waan taate nama qabrii ufii ijaaratee jedhan osoo hin seenne waman ardaa khaaliqahu qabla an yalqaah nama rabbii isaa jaalachiise jedhan osoo rabbii walitti hin dhufin waan rabbi jaalatu dalage jech waman sallaa qabla an yusallaa calayh nama salaanni shanan jala hin tarre gaafa gammachuu salaatee gaafa gaddaa dhiisuu miti nama ammootu salaatu jedhan osoo isarratti hin salaatamne yoo inni nama addunyaa kanarratti salaatu taate salaata janaazaallee irratti salaatan waan taateef namni aqlii dhugaa qabu nama waa arfan kana raawwate jedhan ulamaa'in islaamaa